Oui, merci beaucoup pour la parole mzee. Nitaambia tu wafanatiki wetu ya Brazil kama ndio vile tunaenda Butembo. Butembo haiko kwetu, ni mwingine ya batu. Lakini hatuende fa tourisme. Tuna ma competition. Na hiyo avec Mungu atatusaidia, tutakuwa competition mzuri. Ndio nimpasha wa promet ni kitu kimoja kuambia kama par rapport na hii saison na saison passée, hii saison tutafanya vya mzuri. Vya mzuri. Na avec accompagnement hapo kutusindikiza kimaombi, kipesa, kutushangilia, kutushabikia. Tuna lazima ile sana. Hapa nje wa kwanza wa kutia moyo wafanatiki wetu ya Brazil. Ina yoko tunaenda tutakutana wengine wafanatiki huku. Hii message tunayoinafikishiana wafanatiki wetu ya Brazil wote. Vraiment avec Mungu tunaomba atatusaidia tufikie kuma objectif zetu za hii saison. Merci aussi monsieur le journaliste.